A tehnologija koja obezbeđuje kosmonautima čist vazduh u svemirskim stanicama odnedavno postoji i u Srbiji. Dvojica naših mladih naučnika na osnovu ruskog patenta formirali su jedinstvenu tehnologiju za dekontaminaciju vazduha. Uskoro se očekuje da se njihova tehnologija nađe u svim zdravstvenim ustanovama jer uređaji uništavaju sve vrste bakterija i virusa kao i one koji su otporni na antibiotike i hemikalije. U pitanju je jedinstvena tehnologija za mikrobiološko prečišćavanje vazduha koja sa efikasnošću preko 99,9% uništava sve vrste virusa i mikroorganizama iz vazduha u zatvorenom prostoru. Put mladog naučnika bio je od Pirota do Moskve, od Pirotske kaldrme do svemirske stanice. Izučavao je tehnologiju i patent doneo u Srbiju. Ovde vidimo mikroorganizme koji su bili u vazduhu pre nego što je uključena naša tehnologija da radi u prostoru, a ovde vidimo da je nakon izvesnog vremena rada uređaja vazduh potpuno čist i da nema mikroorganizama. Tehnologija postoji više od 30 godina, a u poslednjih 10 godina počela je da se koristi i u medicini. Uređaji uništavaju sve tipove bakterija i virusa i efikasnost je veća od 99%. Prvenstveni cilj naš je da pokrijemo sve naše medicinske ustanove i prehrambenu industriju. Generalno, da ponovim još jednom, tehnologija ima primjenu u svim zatvorenim prostorima, ali najveći akcenat je na medicinskim ustanovama. 90% infekcija se prenosi putem vazduha. Tehnologija fizički uništava mikroorganizme, ističe biolog i dodaje da u kratkom roku može prečistiti velike količine vazduha u zatvorenom prostoru. Postoji uređaji koji mogu bez problema da prečiste i ogromne količine vazduha. Recimo, evo, na primjer, bliži nam se Expo 2027 i naša tehnologija bez problema može da odgovori na zahtjeve i potrebe za prečišćavanjem tolike količine vazduha u zatvorenom prostoru i da pokažemo jednostavno svetu da i u Srbiji može da se napravi nešto i da se pravi nešto i da postoji tehnologija koja može bez problema da odgovori i da obezbedi zdrav i čist vazduh za posetioce Expo. Ovakvi uređaji predstavljaju zelenu tehnologiju i u potpunosti su bezbedni za zdravlje ljudi i životnu okolinu.